Moni lasta sakal nyami pazum bez pinta pintana do. Sakal nyami pas pinta jojal pa napan laskus ठाउँ या सचिव निचाको नेवा मिजो जना ठो सान्त्रा साके छिकपिन नियन छंका वेन विक्रम सम्मति दक्षपे लिपाङ महिना चैत्र महिना थे नेपाल सम्मति दक्षपे लिपाङ ला अर्थात महिना रह्यो कौला ख ठोक ठाउँ नेपाल सम्मत छिन्ससा व पिस हो कौला ठो सप्तमी ख अर्थैको 2080 साल कार्तिक महिने 4 गते सञ्चरबार ठाउँ फूलपाती ठाउँ या सचिव निचाको नेवा मिजले नियमित पिन्नी कमेन्ट नापा थिति मेव छको निको उगो ठुन दो नियमित पासपि ठाउँ फूलपाती कने निसे नेवाटे थपिनेको परम्परागत मोनी नखन्याई मोनी लस्ता सकल नियमी हो सकल नेपामी पिन्ता दुनुग्ल निसे पिन्तन देछया चना ठाउँ या नेवा मिजो इदक्सपे नापाङ म्याका ज्याजो सी गन्डस्या ठाउँ या नापाङ मिन मोनी या मालश्री ठुने छिना टपटी सब मेख मे टुवठट दो कौला ठो जछि छिगु नख मोनी जाकिस न याङगु कोखा छुना स्वान नली मोनिस न याङगु कोखा छुना स्वान नली मिचो पूर्ण काजी जापो हा सतीश महर्जन ख ले परम्परागत मालश्री लसय ख ठो मे रजनी महर्जन इनापे हाकितेन ख आ नेना दिस रजनी महर्जन इनापे मे छिउ नामे न देसा नाप सकल नियम पिन्त मोनी नखै संगीतमय देसा कौला थो जाछि झिगु नख मोहनी कौला थो जाछि झिगु नख मोहनी किसिलयंगु पोखा छुना स्वानली मोहनी सिलयंगु पोखा छुना स्वानली पारुसुथनहापा तीर्थपति मोलविना पारुसुथनहापा तीर्थपति मोलविना धुकु पिकु सुचुयना नली स्वासुनिना पश्चिम बहनी जात्रा तेप आजुया पश्चिम बहनी जात्रा तेप आजुया ल्यु न्यान नै अजिमा ओहने दे झझना जकिसिन यंगु पोखा छुना स्वानली मोहनी सिन यंगु पोखा छुना स्वानली त्याको पीठपति वना देखा नवमी स्याको त्याको पीठपति वना देखा दक्षी छेला लवो कवो सोना पूजै सुथा दसमिया चाला नखा चोते मुना सकले छे जा दसमिया चाला नखा चोते मुना सकले छे जा बाजे अल्हा तो सिन्हतिना आशिष कैगु झिगु गरबा जगी सिन्हयंगु पोखा छुना स्वानली मोहनी सिन्हयंगु पोखा छुना स्वानली दाजुया घौमाचा
ह्यंगुवस्त हिसीचा जपता जुया भौमाचा ह्यंगुवस्त हिसीचा ज्वै ज्वै तिसा तिया थाचे वना लेले ताता थे था ससनीले वैये पायो प्या थे था ससनीले वैये पायो प्या थाने कोहने जी जात्रा मरुगने जया जकिसिन यंगु कोखा छुना स्वानाली मोहनिसिन यंगु कोखा छुना स्वाना न्याना जिल रजनी महर्जनी इनाप गेमी न्याब्ले कोला लाइग नख मोनी यमी मिनुंगा वंगो सचिव नि नेको न्यवा मिजो न्या लाइक कमेन्ट या ठिठी कठाई किपा छया दिप्ने ना भने दक्षबे नापा कान्स भाइ को अन लिपा हरिकृष्ण बिन्दुकार रमेश कपाले राजु राजदेव वज्राचार्य रवि जोशी रजनी महर्जन रुट कमल महर्जन राजु सिक्राकार रत्नमाया जोशी सबिन महर्जन सुदेश लाकार जवारीलाल डंगवल नरेश यम श्रेष्ठ पुण्यकुमारी साके रत्नमाया खोलो रवि जोशी रेशव जोशी गीता खर्गी व किरण खर्गी थोरंगा वंग ज्याजो शेरना डिपे टुक्टन्डु सुदेश लाकार नरेश श्रेष्ठ प्रमोद अमाटे निजो पिजो चाहिँ खे बसन ठुक्न छया दिगु अकै चाहिँ नेपाल भाषा अनुवाद ठुक्न याना ठुक्सी थो नेपाल भाषा संगीत प्रसारण गजब जुटे छ मिन्यन त भ्या मठसा छु पाइम हो जे तेलुगु तमिल भ्याइगो भ्या पागो सिक मोसा निचक दक्षिण भारतीय मिन्यन न्यायपिस छ नेपाल भाषा मिन्यन चितन न्यायपिस छन् पो ताटे तारासा संगीत भ्या दैम हो मखला पासर गा चाहिँ प्रमोद अमाटे चाहिँ खे बसन छया त जि चाहिँ थो चाहिँ नेपाल भाषा भ्या हिला न्यको जुल ठोजुल वेकल चाहिँ शेरना टपटी यो स्ट्याटस यो भ्याका अले ठोरुङका चाहिँ शेरना डिपे मेपि ठुक्टन्डो अमर बहादुर डंगल राकेश महर्जन रजनी महर्जन निनु श्रेष्ठ निता माननधर राजभाइ साके छत्रराज वज्राचार्य मदनमान राज भण्डारी नु चाहिँ वकल चाहिँ न्यवामी निन यो पास पिन्टर का चोइ दिगुल ठटे राम बाबु श्रेष्ठ व अपर्णा प्रधान का चाहिँ दिगुल अथन चाहिँ जम्मा चाहिँ ठो शेरना डिपे ठक पिन्जुल रमेश कपेल जो चाहिँ ठो जाजो चाहिँ नि छौ ग्रुप शेरना दिगुल ज्याजो न्याना लाइक कमेन्ट जोजल पास सुबा नापा ठिठी कठा स्टिकर बुट्ट छया दिपि व ज्याजो शेरना दिपि सिक्पिन सकित यक्को सुबाडो नापा रमेश कपाल जो नि छौ ग्रुपे मिजो शेरना दिगले वेक त छटा बे सुबा देसे आजना थोडोंगा वंगु ज्याजले दुठ्याउ कमेन्ट भने नापांगो कमेन्ट दो दीपक तुलाटर वकल ठुक्न चुइदल मसान्डी त वंकुली खला गुर्जो नापाङ डिसोनो ल न्यवा खवा जुल्ने दै गटे वेकल चाहिँ दै दिउ ल वेकै पने अनुसार सुरास मसान्डी त चाहिँ वंकुली ताइउ खला गा चाहिँ वेकल न्यना दिउ ल अले उखुनियो चाहिँ ज्याजुले सोलु त चाहिँ छिछ मेख्न ढैरका चाहिँ जिन चुयो ख के त मैने नापाङ नियत सोलु ताइगु झि खवा दुनिर काटे दिउ ल अले ठकै लिसले जि ताचिनो पटे दीपक सर कमेन्ट ना दिगुले लेटा ल सुबाडो मसान्डी त नेपाल भाषा वंकुली मखो वंकुरी धाइगु ज्याच न अले लाय नापाङ नि त सोनो धागु चलन नापान से दुख अजुसा छवे खवेट ठिठी खगलो न धाग या छिसला लो धासा खोपे ना धाइने सोनो त वे कुली गाना धाइगु ज्याच न तो नाप धाइगु जे ठौकने ठो टोफना सोनो छलबल्या या चंगु जिमा दीपक तुलाडर जे मेउ छन ठन कमेन्ट दो वेकल ठुक्न चुइदल डुवाल दाइ मे याक्को न्यसा न्याइपु गुली जोस गुली जागर डुवाल दाइ मम फटाउ न्यना वेकै उसा बालामा ढका काम ना यसने शान्ता गुर्जु त सुबा बिया चुन ढका वेकल चुइ दिगुल दीपक तुलाडर जो रामकृष्ण डुवाल दाइ मे त चुस्या दिगले यको सुबा तो नापा वेक मम फटका छ ध्या दिगले वेकै छे फोन न्यना वेक उखनु मरु मे ठा क्वा ज्या मम फोख आ याउनो ढका ध्या दिगुल जानकारी बिया दिगले त यको सुबा दो थटे अमृत रत्न साकी जो चोइ दिगु जोजल पे पिस त न्यन ठंका वगो मोनी नखै लस्ता सकल नेपाम पिन्ता दुग्नु न न्य पिन्तना का चोइ दिगु ल आ जुगो न जोजल पे नापा मोनी लस्ता छिट न चाहिँ पिन्तना दो तुसी दीपक तुलाडरे आका जका सुमो कमेन्ट वगु ल मेउ कमेन्ट छोन ठन वला वकल चोइ ल पसो बजी के पासो बजी नेपाल आत्म बजी बिगु त पासो बजी ताहिर गा वकल चोइ दिगु ल दीपक सर पासो बजी मखो पसो बजी ख पाल आटन टुया बिगु त पासो धाइ गटकी पासो बजी बिल
मे च्याटको पोसो बजी ख पोसले जना हगु बजी ढुडै छ ह्या मारे ओके पोसो बजी ढुडन हाउ ख पोसो बजी नापन स्वाग मे खौ ठटलुमना होला फाक बजी सोक बजी लुया बजी स्या बजी कोनी बजी फाक बजी तालिके बजी लुया चुन नक्तिने उगै फाक्न ठकाको लुमलु राउ बजी ख सोक बजी तागो बजी स्व अर्थात लोसा कासा छुमहरुको मुक बजी जक तागो जुल लुया बजी तागो उले लुया टक बजी स्या बजी तागो स्या टक बजी कोनी बजी तागो कोनी नापन नेगो बजी तागो जुल थुक्ट सलन स नेवा खग ज्याजियो गटके धौ बजी दुरु बजी एला बजी ला बजी व मेमेगो फाक बजी व सोक बजी दुट्या मेचप निनादिस दीपक सर ठो मे छिट नाप सकल नियम 5 मिनेट न देछा जुल माया रे रत्न जिल छंके माया मे चोमी दुर्गालाल श्रेष्ठ मुस पिरगोराम श्रेष्ठ ख आचना हाल्ट्यंगो नुस प्रिजल नेपाली माया रे रत्ना जिना छंके माया ओ माया रे रत्ना जिना छंके माया छलाननी बजी लुला छपकला जिता बिला छलाननी बजी लुला छपकला जिता बिला माया बिगु सोका बजना हो माया बिगु सोका बजना माँ कुसे चोनर रत्ना जिना छंके माया ओ माया रे रत्ना जिना छंके माया ओ माया रे रत्ना जिना छंके माया ओ माया रे रत्ना जिना छंके माया Migaya gusapa nasa Hawa jiwa jula dhaka Migaya gusapa nasa Hawa jiwa jula dhaka जुरु जारु दना जिना हो जुरु जारु दना जिना जौवा खावा सोयार रत्ना जिना छंके माया ओ माया रे 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 रत्ना जिना छंके माया मिढुङ्गा हान कमेन्ट स्वाका यङ्के छत्रराज बज्राचार्य जुन ठुक्न चुइदिगदो जुजल्प फिंस्ट दाजु शान्तराज व सकल नियम पिन्ट नापमा कनेनिसे न्यायगो मोनी नखै लस्ता सकिष्ट पिन्टन गाटे दिउला छत्रराज गोजु जिगो न चाहिने जोजल्प नापमा फिंस्ट नापमा मोनी लस्ता सकिष्ट चाहिने जिगो न पिन्टन देछ्याचन ठटिया रमेश कपाल जुन यक्वे बाला टेटल दुवाल विजय जुन नमस्कार गुजु गा चुइदि थेन त काजीरत्न महर्जन जुन जोजल्पा शान्तराज जुरगा चुइदि मे कमेन्ट रजनी महर्जन वेक्ला ठुक्टा चुइल दक्षिण टरङ नख मोनी लस्ता नेपाम पिन्टा यको पिन्टना जीवना छिटा चने पिन्टना दो
अले वेक्न ठुक्न चुइदिक्दो अले गुर्जिया उसा न्याब्ले बाल्ना चुनिमा न्याब्ले न गुर्जिया स निन्डेमा मोनी नखना पास्वाफो दु मिछपो कोला ठोजुo छि झिगु नख मोनी तेगु मिछपो सकल नेपामी पिन्ता देछ्या चुना सुबार गाचनी वेक्न रजनी महर्जन जोन चुइदिक्दो रजनी महर्जन जो ठो ज्याजो चाहिँ छिसा चाहिँ प्रशंसा ना दिग्ने छिटा यको सुबार नाप छिगु मि इनाप मि जि ठौ ज्याजो दगले नापा न्यने ह्याक न छिसना ठो निना दिगे जोयमा आ ठोटुङका मेपति चाहिँ राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो पिष्ट जोजल्पा शान्तराज जो कनेनिसा न्यायको मोनी नखै लस्ता सकल सित पिन्तन काचोइ दिग्दो राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो जीवन जोजल्पा नप मोनी लस्ता छिटन यको पिन्तन देछया जुन ठोटुङका ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो कमेन्ट ठुटन्डु दक्ला नापा मिजो 187 लागि छ पिन्त आफ्नो आपा सुभा वंग वाले उसा मरिया हस्पिटल चुनि मागले पुंक निना कमेन्ट या मखौले छौ फना जुन जाजो 127 विशेष से हलिमे नाजामा रसियन बाखौ चुमे एन्टोप चिकबे छबु बाखै पात्र छेमा थ बाजिटा चोग टस्के दर्द नाक दुख कौ पोइ खंगवट व बाक्य जना मिखा खोबिव वे मचल त छ पिनिको प्रस्तुति विशेषता त यको सुबा अथिया जाजो कोचाको पोंग जना कमेन्ट याको चले नेवा पासन लाय डक्ले नापाङ व लिपाङ नि व नेवा खंगoi बारे प्रस्तुति अले सुंगो सुना खव सुना खटया बाक्य प्रस्तुति यक्वे चुछा बजु जाजो नापाङ मे भीम चुलाटरी ऐतिहासिक मे राजमती कुमती व डक्ले लिपाङ व लस्ता जोशी मे हाका कोचाउ जाजुले मुक्कन नेफुमी मध्ये भाजो किरण खरिए इनापे हाका दिगो जिम पाङ्गा चोम रामकृष्ण दुवाल देशले क्रान्तिकारी मे अथे भाजो रमेश कपाल जे इनापे हनिबम भाजो प्रिगुराम श्रेष्ठ सले दुर्गालाल सरिया यो जितन देश यो तर जिम ख जिगो देशको बोले जागृमी जित अत्य यो तल अटला नखच खै मे मोनी वला सोन्ती वला खचाको सलो बोलियो मिन कम मजो ठुमी या चाहिँ गायके नासिक दस जो सुबा जे मा भए मेगु सन्त्रबा हाक्न नाप्लार गा चाहिँ ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो थगो चाहिँ कमेन्ट चाहिँ कोचाका दिउ जुल ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जिगुन जुजल्पा दो उखन निक सुगति चिची हाको कमेन्ट वो कारण मफुलिए त युसल अस्पतालले भर्ना जिमाको छु जुग थे आ लुए कोलाठे जिमा लुए पोंक कोलामा ढका मन चुना आ हन नियमित रूपमा कमेन्ट ना दिगले यको सुबाडो हन चलसको सेना चुना अले चाहिँ ब्रह्मदेव सर यो चाहिँ कमेन्ट छ रमेश कपाल जो ठुट्न छोन चाहिँ कमेन्ट ना दिगुल सर मोनी वला सोन्टी वला बोलियो मेटस्क लोक हम गायक सञ्जीव प्रधान हाला दियो ख तर ठोमी जे फेसबुक निनि मखना युट्युब वना तिनी निनि खन गज्या ठर जु ख मुसलर गा चाहिँ रमेश कपाल जो सोइ दिगुल ला कपाले जो सञ्जीव प्रधान मे महारेको कमेन्ट वले जे मेगु मोबाइल ह्याका सुय महा युट्युब ह्याकले अन हा सुया ठर जुगटेको जिन मुसल नाप्नास क ठर जुगो कमेन्ट बोनाको लुम अलका देवी मोल्ल जुए कमेन्ट ठुक्टान्डो मोनी लस्ता छिगो भि उसाए भि टुसे छकोच खन्टे जना छि जुगो टाको कमेन्ट टाको लिसो बिया दिगने छ त यको सुबा अले छि तया दिथे त जि जिम ततै त न्याना हौ खन तया बिया उखन लुबी जुग छौ सफु पिटी बजा छिटन बनागु दुर्गा तैदिल छुजु ख मुसल आ लिपा हान सफु पिटी बजा जुलता आसा छिट जिया लुमंका बिनी का सुबार गा चाहिँ अलका देवी मोल्ल जुन चाहिँ चोइ दिगु छ अलका देवी मोल्ल जु मोनी लस्ता छिटन पिन्टन दुना प जिगो इना अपर्ण प्रधान जुथा ठेंगा दिगले न यको सुबाडो वेक सफु पिटी बजे बनापो ठंगु ख तर ठ अन ठेंक मोफिया क्षम फना जना रत्नमाई जसि जुन चाहिँ ठुक्न चोइ दिगु मोनी लस्ता सकल नेपामी पिन्तन देछ्या चना जिगोना छिटा पिन्तन देछ्या चना ठटे नरेश यम श्रेष्ठ जो कपिराइट ज्या मिनिनि मुखर गा चोइ दिला होला नरेश यम श्रेष्ठ जो छि तै दि थे चाहिँ नि चोइ सञ्जीव प्रधान मि महाउ खनि अगै बारे चोइ खोज्न ट्याप नला फेसबुक महात्र युट्युब चाहिँ हाउ या चाहिँ ठोगस जु खजिन सिकम र अछिसन जिज्ञास बिया कया दिगने यको सुबाटो सुदेश लाकार जो ठुक्न चोइ दिगदो जाजो न्याको मिछत हो सकल नियम पिन्ट मोनी नखै लस्ता आफ्नो आपा पिन्टना जाजो डठी योगेश वैद्य मिन्दुगो परलक व भरलक खंगय अर्थन कना बिजागने सुबारका चोइ दिगुल सुदेश लाकार जस्तन मोनी लस्ता पिन्टन नप सुबाटो ठटे मदनमान राज भण्डार जो नापाला मेजो 127 लाई छ यको सुबा आ विस्तार बाखन दुठिका ल वन बाहेला जाजले अठे बिबिटी विषय त दुठिका दिगु छु कुट त सापे बराइदो आटक छुको फुक्क जाजो त टोम फिक न्याना चुनगदो वर्षक निक कमेन्ट या टोफी फु कि लागि क्षमा फना सुबार गाज मदन मानराज भण्डार जु चाहिँ चोइ दिगु ल आठो चाहिँ कमेन्ट या टोफी पटिले चाहिँ छम फनिमा खयाम खट्ने त गुलेंगले चक निकल चाहिँ टोफी स्वाभाविक ख जाजो चाहिँ पुंक न्याना दिगुले यको सुबाटो
रोशन श्रेष्ठ जो चाहिँ निजो ठुक्न चोइदिक दो जुजल्पा सान्त्रा जाजो जाजो तुमुफिक निना चुना छिट यको सुबा दुर काटे ल ठटिया श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ जो तारेमाम गुर्जो मोनी लस्ता छपिए सकले त पिन्त्र नापा छपिने मे जाजो सदा न्यानाचुन फेमरका पिन्तना चुनारका वक्ला चोइदिक ल आ रोशन श्रेष्ठ जो अमेरिका ख श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ जो नेदरल्यान्ड ख तुले तापको निसन जाजो निना चुना दिउ चाहिँ निन्दया जितन तस्क चाहिँ उत्साह जो अले छिकपिनु चाहिँ प्रेरणा याना जिता ठो जाजो न्याकिन न्याके थे जाजो छिकपिन त यको सुबा दु नापा पिन्त्र नन्दो थोरंगा रमेश कपाल जेटाको कमेन्ट ठुक्नन्दो न्यनुवग मोनी नखै पिन्त्र नापा जजल पावो अभिवादन ठोगो ल्यान सराठे अपलोड जीवन जना वंगो ल्या 127 या जम्मा 45 मिनेट 56 सेकेन्ड या जाजो न्यन्य होना पाजु संजय प्रधान छप मे मोनी वला सोन्ती वला क्यचको संलोसित नख वला मि हायम हाल गठि महालो मसिया युट्युब न्यना बले तास बोल अन जिमेको मोबाइल ज डिफेक्ट ज्याउ महावला टका मेपिनीको फेसबुक ह्याका न्यना न महावले ठपक्क न युट्युब क्लेम याना ठटी जुल जिमारका मनेट्या तो मेपिनीको न फेसबुक अपलोड ठटी झुकी मुजुका सिक दस ज्युरका वेक्लन चोइदि होला कपले भाजो संजय प्रणानी मोनी वले बोले मेपिनीको फेसबुक न महाखनी युट्युब रासा हाउ ज्याच न सुज्या ठजु ख ठमन मुसु ठर जुवङले छम फना चुना कपिल जे कमेन्ट हान सना यंके वंगु ल्याखे भीमतुलाडरिया राजमती कुमती जिगो इनापे पिरगुराम सरिया यो जितन देश यो पाजो किरण खर्गिया इनापे मे रामकृष्ण दाइ सरगटे बखौ सिबेन योगेश वैद्य छमिखा परलक चाका प्रेम ध्वज प्रधान या छंगो गाचुन जित पिरिपिरि सना संजय प्रधानी मोनी वला सोन्ती वला टुंका लिपांगो मेजो लस्त जोसे 6-10 वयाना पय न्याइपुको मे हाकाटिल तो अलावा विश्वविख्यात बाखौ जमे एन्टोन चेखोभिया लोकौ भागो बाख्ने दुठ्यागो पो बाखौ कनाट ल गोगो बाख्ने धनी पिन्सन चिम पिन्ट वा ठगु ठासे ज्याये पिन नोकरी पिन्ट गुल्जक दमन याय गुकेना मनोटा आत्महत्या याता तक लिचिली मकुटैगो हस्न दुगो बाखन जना नुहे पिपिचा ठजा कुरिटी आटक न दनिगो तर उली क्रोड मजिरको नापा सुनाखन न्यव्या डिगले अले ठुगु बन न्याइफुक न्याना बाकी कमेन्ट हनिबमा ब्रह्मदेव सरिया कमेन्ट से पूर्ण सहमति यासे ठौट ठुलिए बाकी मेगु वाले हानन नापला जय माफा रमेश कपाल जो ताको कमेन्ट लाई छ यको सुबाटो ठटिया शिवलाल श्रेष्ठ जो चोइदिक दो शान्तराजी जोजलपा छिगो रेडियो बाला तल भिन्तना दो छिन एफएम रेडियो बिचाइना दिएको दुलार घाचने वेकला चाहिँ चोइदिक जुल शिवलाल श्रेष्ठ जो छिगो चाहिँ ठो कमेन्ट लागि जिन लस्कुसियाना छि तैदि थे जी एफएम रेडियो ने नया विचार दुलाकी गान्जना दिगु जी माला ठके चाहिँ विचारे दुर्गाला थाम खोज क चाहिँ उपत्यका एफ म्याच गर्न जी चाहिँ वाले चाहिँ भागोइ ज्यादा न्याक नडोला अले मेठाना छटाला टाउ ख थयो चाहिँ सुडाउला पचा उमेर कारण रामलका मेठा चाहिँ वन्यो चाहिँ पचा डल्ल धाम हरिया चुन थे चला एजुले चाहिँ ठुकपाकी बिचार महिना का छु चाहिँ छुटा लागि यको सुबाडो गीता खर्गी जो नेवाटे टोजीको मोनी नखर लस्ता हनिबमा जाजो न्याको मिना प सकल नियम पिन्त पिन्त काट्रे दिग्रो गीता खर्गी जो जुना चाहिँ छिकपिन्त मोनी लस्ता यको पिन्तना दो तोरुंगा अमृत आर साके जुन जुजलपा परलक मिका कनिगो छौ प ख पलक ढाटे अले परलक ढाउ न छुन जाउ ठल गोटला वाइगो प ख छकमा क्वार्क गोटला मवासी बुलु तेजला बुलु पुंगी चाहिँ वाइगो प खर गा चाहिँ अमृत आर साके जुन चोइदला अथवा परलक भरलक त्यो चाहिँ ठक्ने अपा छेलबल मले छिसम मुसी रंगला एन छिसा चाहिँ नि थोता छुटा चाहिँ लुएक तैदिउले कना दिउले यको सुबाडो ठन्टा रेसब जोशी जुन छफु मिया इनापना दिग दो वेकला ठुक्न चुइदल हनिबमा प्रस्तोता जो वरिष्ठ गायिका तारादेव जो हालादिको बालक मि छफु इनापियाना रगा चुइदिक जुल रेसब जोशी जोशीको इनापि चाहिँ मि तारादेव मि जुनावया मटिनाइ मुखु स्वाना झ्वाल जुया वना हाय तो मि हालाटम तारादेव जुल चुयाटम दुर्गालाल श्रेष्ठ अले लेटियाटम नाटिकाजी श्रेष्ठ ख ठो मि चाहिँ बालक रिकर्डिङ नाटो मखु डब्ल्यू हालाटो मि ख मि ओली चाहिँ बालक रिकर्ड मुरुले चाहिँ एसा न्यना दिस
रंगा जितेन्द्र श्रेष्ठ जो चाहिँ छजुवा चोइदिएको दो वे कुरी वङकुरी खलर गा चाहिँ वेक्ल अन्जना दिउला वेक्ल अन्जना दिउपट्टि चाहिँ सोलोइटा छिस वे कुरी अथवा वे कुली न ठाइरका चाहिँ खुन ठाइउ ख जिउ चाहिँ प्रोनाउन्सिएन्स भन्छ स्पष्ट मजुले वेक कन्फ्युज जुल जि ठाइउपट्टि वे कुरी अले चाहिँ वे कुली त निगुटा चाहिँ सोलोइटा छिस ठुक्न ठाइगु ज्या छन् ला किरण खर्गी जुन ठुक्न चोइदला जोजलपा दाजो डक्ला नाप्लक छिगो टजिगु नख मोनिए लस्ता छिनापा सकल नियम 5 मिनेट पिन्तुना जिउन छिटा पिन्तुना दो वेक्ल ठुक्न चोइदला अपवा मोनुटासम मोनी व दसैँ छौया नख कथा क्यागुया ठाउँ छिपा के मोनी व दसैँ छौया मुकुटैगु खचक ट्वाठिक ठिका दिरका आशया से मोनी मिछपु सकल नियमी 5 मिनेट न्यंका चोना रगा चने वेक्ल चोइदिउ जुला अले किरण खरी भाजो छिगो इनापिटा छटाबेस त्याने तया ठाउँ संस्कृतविद बलदेव जुजे छपुल लेखे छुचकुचा अंश न्यंकी त्याना ठो लेखे वेक्ल छिस माने नावया चनको मोनी बारे दुगेंक वाला चोया दिगु दो नाप निनी मडु ठजाउ ख वेक्ल ठो लेखे चोया दिरुगा ठो आ नेवा समाज नियनि थ निबाठे चाहिँ छिनाउना जोंदो आ निनास्ने बलदेव जुजे मोनी बारे लेखिया अंश नियमी पासमे गुल्सना जुज रहेको छु रहेको चाहिँ मुसिफ हो जुज रहेको नापा मल्ल काले मल्ल जुज पनि पुरोहित जुया जुज बाजे ताइको ख वेक अप इन्ट उके वेक अप इन्ट जुज गा सम्बोधन जुगु रहेको जी ठिका छ वेक अप इन्ट मेको ठ टाउ खस राजो पाड्या ख आ नेना दिस लेखे छु अंश थन नेवाटेस हनावयाचंग मोनी नखै अभिप्राय सु व्यक्ति टेको स्वाटे महिषासुर शुम्भ निशुम्भ अले रावण ठ्या जापी व्यक्ति टेट कोठ ईदका व्यक्तिवादी धारण कयामको सामूहिक रूपमा शिक्षा शक्ति प्राप्त याना व्यक्ति समाज व देशे ठंक वेफुगो याठी जागो संकट आपत लिसिलवाना समस्या जंकित कुट याव ख ठुकै लागि परिवार बाय खलट सामूहिक रूपमा चना चाला कुनो खर्ग सिद्धि क्यागु याना टौ ख मोनी नखै मेउ महत्वपूर्ण पछि ख छिगो नेवा दर्शन कठाइमा मुनु द्य कुमारीको पूजा यागो कुमारी टैमा आग द्य रूप हाप्याट दो मोनी बेला टलजुए बसन्तपुर चम लाको कुमारी त दुटियंका आग कोठा ट्या तान्त्रिक विधि गोप्य पूजा यामा अठे मेमे थान मोनी बेला हो मेमेको विशेष पूजा जीवले कुमारी पूजामा हरेक आग ठ ठ कुमारी त दो गुलिस्या साक्य कुमारी दुसा गुलिस्या जाफु कुमारी लाको कुमारी साक्य कुमारी खसा मखने तान्य बहाले आगमे मोनी या साकत्यको खुनु व सुन्टिय मपुजा खुनु पूजना टाइम कुमारी जाफु कुमारी ख आग ड्यटैमा देखा मर्पि व आग खलके डुमठे आपिन छ सुय मुजुको नियम दुगले सक्सन दर्शन या जुगु याना आग या कुमारी टट्या टौ ख उके कुमारी टाइम नेवा संस्कृति सिद्धान्त कथाइमा मौलिक दिय ख मोनी बेले आग दिय रूपमा कुमारी त पूजना कुमारीको लाट टिका क्यागुले जीवने टढंगो शक्ति प्रताप प्राप्त जीवको विश्वास दुगले देशे हे कुमारीको टढंगो महत्व दुख ठजाको महत्व जायाचंगो मोनी नखै खैट कर्पिनीको लगलगी व्याज्या महिषासुर शुम्भ निशुम्भ रावण आदि व्यक्ति त कोयंगा खलना इमट त कोठौ ईदका उत्सव्य रूप नख हना भएनेगुली छि गुली मटी मबिबिनेका प्रमाणित मोजिला अजुगुने छिस नख हनाचनको सुइता सियागो ब्या ट्याकोको उपलक्ष्य मको छि ठहै शक्ति बोलाकेको उद्देश्य नख हनिको यानाचनो ख सक्सन ठुइकमा नियमी पासपि नेनाजिला संस्कृतविद बलदेव जुजिया नखचख हनी गए अभिप्राय शीर्षक चोसो छु अंश तो चोसो वेक या नेवा संस्कृति हो नेवा दर्शन नांगु सपनि बनाउ आ मोनी लस्ता मालश्री धुन नेनादिस तो धुन जयश्वर मान प्रधान जुन थाना दिउ ख मोनी त लुएको धुन छ आया दिउले वेक त सुबाडो नेनादिस मालश्री लसे धुन
न्यना दिल माल सिरिया टुन थाना दिम जयस्वर मान प्रदान ख टुन लागि वेका त सुबाटो टुन टंगा छफ आपा मि न्यना दिस तो मे नेपाली भाषा मे ख मे चोमी लक्ष्मण कृष्ण ताम्राकार ख वेका या उकुन तिनी तिम्रो खुसी नाङ्गो सिडी प्या वटो टुकीसँग डकुमी चुमी वेका ख वेकला नेपाली भाषा कविता चुया दि वेका हुने तिनी नगाइएका गीतहरू नाङ्गो सपु छौ न प्या वटो वेक नेपाल भाषा बाख चुमी मन देवी तन्दुकार्य जान भाजु ख आ न्यना दिस लक्ष्मण कृष्ण ताम्राकार चोया शक्ति बल्लभ संगीतया आले रुडा रुडी हाँस्न सिके हार्दा हार्दै जित्न सिके मुटुमा बिजेका काँडाहरू एक एक गर्दै छिक्न सिके रावपट्टि मे थोमे गायिका सरना श्रेष्ठ ख न्यना दिस
भेटाई छाडे हो रुदा रुदै हाँस्न सिके हार्दा हार्दै जित्न सिके रुदा रुदै हाँस्न सिके हार्दा हार्दै जित्न सिके मुटुमा बिछेका हाडाहरू एक एक गर्दै झिक्न सिके हो रुदा रुदै हाँस्न सिके हार्दा हार्दै जित्न सिके त्यो ढङ्गा आछप मेन्यने छजिगो जीवनी तारा ख छजिगो मटनाई सारा ख हाला टपे सुमन तुला धरव रत्न शोभा महर्जन ख चुयाटमा अष्टमान महर्जन संगीत्याटमा मन राजा नकमी छ जिगु जीवन या तारा खा छ जिगु मति नयाँ सहारा ख छ जिगु जीवन या तारा खा छ जिगु मति नयाँ सहारा ख तोते मते छ जन्म जन्म 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 मति नयाँ खान्छ न्याबले धाना बिउ जिगु जीवने नुजा हया बिउ मति नयाँ खान्छ न्याबले धाना बिउ जिगु जीवने नुजा हया बिउ पुलिया तिमी लाथे चक्कना बिउ जिगो मने लसताया सोहे काब्यू पुनिया तिमी लाथे चक्कना बिउ जिगो मने लसताया सोहे काब्यू तोते मते छ जन्म जन्म 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 मति नयाँ विश्वास जित्त या नाब्यू छङ्गो भल साजी चनाङ्गो दु मति नयाँ विश्वास जित्त या नाब्यू छङ्गो भल साजी चनाङ्गो दु जीवन या पासा क्षमता लेधुना छङ्गु जो बन्जिता बियाब्यू जीवन या पासा क्षमता लेधुना छङ्गु जो बन्जिता बियाब्यू छ जिगु जीवन या तारा खा छ जिगु मति नयाँ सहारा ख छ जिगु जीवन या तारा खा छ
जिगुमती नाया सहारा खा तोते मते छ जन्म जन्म 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 तोते मते छ Nyanatna la sachiwa ni chaka nyawa midro jazo dina digle yeki ko subado jazo ita mai yana like comment ko share na kwal na de saksta na chka subya na wei go ni nyai pu go nya phema saksta moni losta pintuna de cha thong ye jazo thone ko cha ke